Gikundi kia mutharaba mutune kaunti-ini ya Kirinyaga ruhonge rwa kuhoria mwaki hamwe na thukuru wa utereba wa Macere ni manyitanĩire guthomithia muingi na makiria matereba wigiriki riria mari barabara-ini. Kuringana na Immaculate Teba wa gikundi kia mutharaba mutune Kirinyaga, gukoretwo na wongereku wa mitino iria kaingi iracungirio ni matereba kuga kihariro na nikio matabanitie mihang'o ino ya guthomithia andu bata wa wigiriki barabara-ini. Barero ni ikoretwo ni ikwi nyingi muno cia ngari. Riu tukite niketha tuhote kuthomithia andu utwarithia mwega wa ngari. Ukikuja katika usalama barabarani, kila mtu anahusika. Kuna abiria, kuna driver, kuna ule wa baiskeli, kuna ule wa motorbike. Sisi wote tunahusika. So yetu ni kuhakikisha kwamba tunawakumbusha kila siku sheria ambazo tuko nazo katika barabara, njia ambazo tunaweza kuepuka na njia ambazo tunaweza kukaa salama katika barabara. Murugamiriri wa ruhonge rwa kuhoria mwaki na uhonokania kaunti-ini ya Kirinyaga Shujaa John Kiama augite barabara-ini ino andu aingi makoretwo makiurwo ni mioyo kuma na mitino na agikorwo matereba no metikire kugia na wigiriki namba ya mitino ino no icoke thi. Yambiria mingira ngari-ini yaku ri nigo mena confidence nawe ni maya moyo wao uthine waku koguo no kinya utwarithie ngari kuri ona kwagiriire ndugakorwo ni unyuite njohi na ndugakorwo ati we ni urathi ukihuraga thimu kana ni urahuthira mitandao tondu ikwi nyingi cionekaga ni undu wa maiti acio ndereba marathi magekaga tondu ndereba ngari nyingi kinya macako mingi ni mekuthi na mbere ndaikeno makihingago andu makiciregaga tondu maikoro matina confidence na drivers matina trust na sako iyo matikingira ngari icio. Murugamiriri wa thukuru wa utereba wa Macere Samuel Murage ni ahinyiriria atwarithia ngari gwitikira kurumira mawatho ma barabara o ndu umwe na guthomera utwarithia wa ngari. Andu aingi ni makinyaga handu ha kunyua njohi hindi ya maratwarithia ngari. Ucio ni urehage thina muno. Wa gatatu tiga kunyua njohi kana kuhura thimu ta aingi matwarithagia ngari manogete muno utuko mugima no kuria twingiuria aria mekaga uguo thina wa ikuo kana accidents mabarabara-ini. Thank you. Andu-ini ya Kameme TV kuma barabara-ini ya Makutano Mwea guthie Embu njitagwo Wainaina wa Kiari.